Evo nas na parkingu Kostka. Sad idem prvo gorivo da uspem da natočim do vrha. Košta 1,46 litra. To je najjeftinije gorivo u Engleskoj na Koskovim pumpama. Ima još jedna pumpa ovamo u gradu što je gorivo jeftino. To jest nije jeftino, nego je najjeftinije. Ali ja uvijek dolazim ovamo. Parkirat ćemo iza ovog auta ovamo. Taman odlazi ko kec na 11. Sipamo dizel do vrha, pa ćemo da idemo u prodavnicu da nastavimo. Na pumpi sad sipam dizel. To je ta Kostkova pumpa. 1,46,9 košta. Prvo se ubaci Koskova ova kartica za membership, za članstvo. Ukuca se PIN, plati se i onda tek možda sipaš. I ovi su otvoreni od 10 do mislim 8 navečer, tako nešto, 9. Sad kad ovo završim idemo unutra u prodavnicu, mi je jeftina voda i da malo snimimo što ima unutra. I evo nas u Kostku. Kostko ima u Americi, to je američki lanac, ima ih u Meksiku, Novom Zelandu, Britaniji, Japanu, u mnogim zemljama. Mislim da ima 800 i nešto radnji u Americi, a u Engleskoj nisam siguran, moram da proverim na Google. Treba inače neka članska kartica. Ovo tamo je prodaje gume, pa kad se kupe gume u Costcu oni promene gume besplatno. A ovo je parking. Ovo je za invalide. Invalidi uvijek imaju ispred prodavnice ulaz, a ono je vulkanizer tamo. Električni auto, jedva se čuje. Ove korpe se uzmu, guraju i to je to. Idemo sad unutra. Planiram samo vode da kupujem i možda još nešto. Evo nas unutar Kostka, gledaj ovaj televizor, 859 funti, ovaj 279. Gledaj ove 1069. Tamo ima optičar. Ovo sad sve sa televizorima. Department. Nema šta nema, ovo je sad neko posuđe. 169, 12 komada. Skupo ko vrag, a valjda i valja. Produžni kabel, ovo su električni neki. Ima od sijalica do svega i svačega. Dečija kolica za auto 24 funta 99. Kako izgleda Costco unutar. Inače sve se prodaje na pakete ovamo. Nema ništa pojedinačno. Paket soka 13,99, 3,69. Ovo se u stvari gleda, ova tu cena, uključujući porez. Karton ovog soka 2, 4, 6, 12 komada 6 funti. Sok od jabuke 4 funta 78. Oranž džus. Uzet ćemo jedan.
On košta 8,38. Gle, ovo Mars 9,89, na ovom proizvodu nema poreza. No VAT. 12 komada. Sad da vidimo pivo. Ovo pivo košta 23,38, ovaj karton. Šta imamo ovamo? Bex 19,49. 30 funti ovaj Moretti. Previše. Ovaj 18 Carlsberg. 22 funte 18. Ovaj karton Carlsberg. Foster's je 28. Stella 32 funte i ovo isto previše. Heineken 17, Madri 11,86. Corona 22 funte 78. Johnny Šetač 36 funti. Whisky 24 Jack Daniels. Vina. Chivas 22 funte. Irski viski 21 funta 58. Ova cena se gleda sa porezom. Ova neki sa medom, Tennessee viski 24 funte. Smirnoff vodka 18 funti 58 litra. Smirnoff vodka litra i po 28 funti. Kapetan Morgan 18,5. Ovo je litra. Ima tu još svašta da se vidi, mada ja prodavnice baš i ne gotivim previše. Tamo ima meso, ima riba, ovo jaja, puna paleta jaja. Ovdje je meso preskupo. Jedino što kupujem to je ova voda, onaj sok sam vratio nazad i to sam skonto. Žena skoro me ubila, poslala poruku da je preskupo. Tako da uzimam samo vodu, a sok sam vratio nazad. Ima svega i svačega, od roštilja pa do ovih šatora baštenskih, koje kakvih pribora i slično, garderobe. Evo ga, završeno kupovanje, onaj sok sam vratio nazad. To je ta voda, ima 40 flaša u jednom kartonu i ovo sve košta. Sad ćemo da vidimo. 3 funte 49, jedan karton.
8 funti i 37 penija za 80 flaša vode od pola litra. Ne vratim kolica i to je to.